Hiyo Jumatatu ya hii wiki nilifika Poma saa 8, wanasema naitwaje na serikali bakuone. Sikujua sababu kubwa ni nini. Ndio nimekuja sasa mbele ya serikali waniambie cha sababu kubwa ambayo waliniitia hapa. Chaelewa sababu ambayo waliniita. Chaambia statement nini ambayo ilifanywa wakaniita hapa. Biblia inakuanga kazi ya Mungu, sio kazi ya binadamu. Biblia ni mali ya Mungu. Mwanadamu hawezi kuandika vitendawili vya Mungu. Biblia ni kazi yake. Biblia kwanza Mungu alipea Musa. Generation ya pili Mungu alipea Madayo. Ya kwanza ilitokea Sinai, Israeli. Yeye ilikuwa na Musa. Second generation ilitokea Roma, Vatican. Yeye alipewa mzungu Madayo. Mungu anaangalianga generation vile inaenda na anatoa amri zake. Sasa yenye niko nayo iko Kenya hapa ya vitabu 93. Ni mambo mbaya tumekuitia. Ni baadhi ya vitu tunataka tu kujua na tatuelezea vile iko.